Kırgızistan jetekçilerinden fenomeni, sözünün işi köp bolğan jetekçi İshak Razakov. Tagdyrda boljap bolboýt tura. Bir jerde tuğulsaň, dagy başka jerde jaşap kalat ekensiň. Alem dagy bir başka jerde kömülgönдөр azby? İshak Razakovdan kündölükke degen jazuwsynan. İshak Razakovich 1910 ýyldyň 25 oktýabrynda Leýlek raýonundagy Horoson aýlynda Şahtýordun üý bülösünde tuğulgan. 3 ýaşyndan apasынан, 8 ýaşynda atasынан ajrap tomoloý jetim östü. İshak Razakov eneden erte aýryldy. Apasynyň öň ajarynda, önü jytynda esde albay kaldy. Apasynyň kantyp erkeletip, kanday merim tökkönü da esinde jok. Eldin aytymynda ay jamaldy ayal bolğan beşet apasy. Antken menen atasyny jakşy estep kaldy. Andan da turmuşdun tüýşügi jelkesinden katuw mezara basyp, münkür ötgeni İshak Razakovdan katuw esinde. Oşonda ýor turmuşdun zapkysynan ulam atasy akyra kaýtyş boldy. Anda İshak bar bolgany 8 ýaşga çykyp çygalek balaly. Arawsuz kalgan tomoloý jetim akyry Horoson aýlyndagy bir adamdyn koluna ötdi. Keyin gana 1918-ýyly bakkan atasy köýel kydyryp ýürgen gündöründe içineki İshak ballar üýünün bir hyzmatkerine jolugup kaldy da ananany ýerçip baryp Leninowaddagy ballar üýüne ornaşdy. Balanyň bilimge bolgan intizarlygyny bağlaşkan ballar üýünün hyzmatkeri anyň okuwsyn Taşkentke gotoruşat. Aljakdagy jatak mektepde 1925-ýyly iýgilikdi aýaktap Samarkanddagy Pedagogika institutuna tapşyrat. Institutdagy okuwsy 1931-ýylga çeýin sozulgan. Keyin anyň jetişkendikleri institut jetekçiliginiň nazaryna ilinip, any institutka mugallim kılıp alyp kalyşgan. Köpetbaý any Moskwadagy planda okuw jaýyna jönetişken. Muna şol kezderde adabiýatga katuw kyzygyp, Pişkılıwjan Çehovdyň angemelerin özbek diline kotorup çıgarat. Anyň bilimge bolgan kyzygysy any andan da ary okuwga süreyt. İshak Razakovich Moskwadagy Križanovskiy atyndagy Plando institutuna ötüp, any bütürip kelgen soň, atalgan okuwyny 1936-ýyly aýaktap, kaýradan Özbekistanga hyzmatga jiberilet. Keyin anyň ballar üýünde çoğu çoň oýgan bir dosu oşol kezde mintip eskeret. Anda turmuş öte oğur ele, kiyim keçek, tamak aş öte tartış bolçu. Biz siyahtı tolgan tokoy tomoloy jetimlerdi jer karatpay baguğa kanat kagışpasın, bari bir jetim kanalının mümkünçülügü ağa jet şalbay turgan. Oşantep tukuljıragan turmuş bardığımızdan kendiribizdi kesip jattı. Birok kara terik biz dağı başıyıp bağınıp bergenimiz jok. Tireştik, küreştik, akırı jehnip çıktık. İshak oşondala jüni tirü, sözgö maş, bettegenen berbegen kök, tapşyrylgan işti ayağına çygara iştegen tırışjak ele. Anan barıp turgan ak niyet, tüz, joldoşka küýümdü, birok öte prinsipialdy bolçu. Kalyp süýlegöndördi jenindey jaman görör ele, özü de kalyp süýleç emes. Arkanday kara niyetlikke aramzalykka çydabay turgan namyska bek bolçu. Al oşondala kanday gana kitap koluna tiýbesin, any kün tündöp bolsa da okup bütmöýünçe bir tünç emes. Kitap okuy berip keýde tamakdy da unutup kalar ele. Emese İshak Razakov kılgan jaşawdagy prinsiplerin kündölük atlyw jazuwsynan okuy ketsek, kitapdan üýren, kitap akyldy. Akyldy kitaplarda akylman adamlar jazyşat. İşten kaçkan adam idireksiz adam. İnovatlı ömür sürem desen işten tajaba, iştey bil. İş senin zarıldığın bolğanda gana turmuşdun ötölüne çıga jaşaýsın. 1936-1938 ýyldary Özbek SSR-iniň mamleketlik plando komitetinde ekonomist bolup işleydi. İshak Razakovich'tin işteki talanty muna şerden dağına açılıp, iş bilgi uyuşturuwçy katarda el ozyna alynat. Anyň oşondan köp ötmey ele Katardagy ekonomist bolup özü işlep turgan komitettin predsidatiliniň orunbasarlygyna, keyin anyň predsidatilligine çeýin köterilet. İshak Razakovich 1941-1944 ýyldary Özbek SSR-iniň el agartyw komissary bolup,
Al эми 1944-45 жылдары Özbekistan Kommunistik Partiyanın Borborluk Komitetinin propaganda jana agitasiya boyunca sekretari bolup işleydi. Özbekistan Kommunistik Partiyanın Borborluk Komitetinin büro müçölügüne kandidat buladı. Albatta bul jogoptуу iş İshak Razakovichke bolgon zor işenim bolчу. Baş ayağı 10 yıllık Özbekistan'daki kızmatı anı qoomluk jana mamleketlik yetilgen işmer katары kalıptandırdı. İshak Razakov'dun Kırgızstan'a qaytıbızı elibizge vakit kuşunun kongonunday ele bolgon. 1945 yılı 4 noyabrda Kırgız SSR'nin Ministrler Kengeşinin töragası bolup dayındalat. İshak Razakov'dun demilgesi menen Frunze atındağı ayıl çarbacana maşina jasauçu zavod, jip yürüyücü trikotaj, but kiyim fabrikalar kurulup işke kirgizilgen. İshak Razakov Kırgız Avtonomduu Respublikası bolgondan başlap tarıhta birinci Kırgız jetekçisi boldu. Aga çeyin jetekçiler büt ele Orus ulutundan bolgon. Al Kırgız jergesine kelgende bir da Kırgızça malumat jok ele. Erkin Toğa geziti da Orusça malumat berip kalgan. Bul nerse açık ele elde Oruslaştırуу, özdük madaniyat mentalitetin unutturuu bolчу. Bol maseleni körgön İshak Razakov büt gezitlerdi Kırgızçalaştırat. Borborda bir da Kırgız mektebi jok bolчu. Oşentip Orus diktaturasının mezgilinde Kırgız mekteplerin açtırıp, oşonu menen birgelikte biyiliktin Oruslaştırуу sayasatına karşı turup Kırgız tilin önüktürü başlaydı. Ulut bolsam tilim menen ulutmun, uluk bolsam dilim menen ulukmun degenday, ulutubuzdyň tilin, uluk bolgon dili menen korgop saktap kalgan. İshak Razakov özü köp til bilçü, al Arap, Özbek, Tajik, Fars, Orus tillerinde jakşı jana erken süýlej alçu. Jada kalsa Kur'an'da da manisin düşünüp okup, birokany elden jaşırıp jürçü. Al Kur'an ayatları boyunca jana hadis boyunca Musa Marofi degen kişiden ilim algan düşet. İshak Razakov jönünde Kapır Madaminov mintip aytat. İshak Razakov'dun apası ayabay dindar kişi bolgon. Birok oşol uçurdun kataaldygynyň ulam işenimen aytyp çıgalgan emes. Bolbosa ıplas işlerge aralaşpay ar dayım özün taza alıp jürgen daratsız jürbegen kişele. Oşonu menen ele birge İshak Razakov dini madaniyet menen koşa ele düýnölük adabiyatty da koşa üýrenүү menen özü tarbiyalap jetiltken. Tırışçaktyk işmerdiktin belgisi degen eken bir akılman. Birok tırışçak adamlardan bardygala işten közün taanygan kösem bola berbese kerek. İshak Razakov bol jaganan ülgü alarlyk adam bolgan. Ayalı Roza Aleksandrovnanyň bul boyunca bayanına. İshak sutkasına 3-4 saat gana uktaçu. Kalgan uçurların jalan iş menen ötkörçü. Es aluu degendi bilçemez. Hizmattan keleýeri menen tamak içip alıp hayır ele iş bölmesine barıp işteyi baştaçu. Köp okup köp jasçu. Kede anı ayap es alıp alsaň bolo desen, mentip tırışpasaň jaşlardan artda kalıp kalasyň dep tamaşaga çalıp hayır ele işin ulanta berer ele. İshak Razakov Özbekistanda jaşagan jakyn joldaşy Bazarbayev mentip eskergen. İshak Razakovich üçin iştin çoň kiçenesi jok bolçu. Al bardyk işti berilip çyn yklas menen işler ele. İştegi çydamkaýlygy jagyndan aga biribiz de teňkel alçy emesmiz. Kündü tündü birde işteçü. İştin maňyzly, ana negizli boluu jagyn közdeçü. Eger kimdir biröbüzdün işimiz jürböý jatkanyny görse, jalkoolunbay kiçine tırışsaň ele bütüp ketet. Bizge tırışçaktyk jetişpeyt dep kalçy. Jalkoolor iki jolu ölüşet. Uktaý berip bir ölüşet, çındap ölgönde bir ölüşet. İshak Razakovich Özbekistanda baş ayağı 10 yıldan aşuun partiyalık sowettik arkanday jogopduu kızmatlarda iştep turdu. Bul yıldары al bir jagынан turmuşduk kıraakylykka tarbiyalansa, bir jagынан uyuşturuuçuluk jöndömü artdı, işke kanıktı, bıştı. Muna şondan keyin gana tolup turgan jigit kuragında 1945 yılı Kırgız SSR'nin Ministrler Sovetinin председательдигине dayındalar. Bul yıldары jalpy Sovet eli siýaktуу Kırgız eli üçin da soguştan bölüngen el çarasyn kaýradan kalybyna keltirүүnün orda tüýşüktüğü da yıldары ele. Şonduktan jaňy işke İshak Razakovich jan ürep gidişdi. Meselenin mani maňyzyn tarazalap, any mamleketlik maştapda kalys tuğra
tak çeçe bilүү degендin özü adam boyundagı kançalık akıldı, bilimdi, jönдөmdü, kırakılıkты, körөгөчтүктü talap kılat deysin. Mına şunun barın ilgirtpey sezgen İshak Razakov el menen eri şarkak prinsipialдуулуктан taybay tak işledi. Kızmat ordu adamdı koozdoybu, je adam kızmat orunun koozdoybu. Eger işti köp ança jakşı bile bilbegen adam bolsa, kızmatı anın markın kötörüp, iş közün taanygan bilgi adam bolsa, kızmattın markı artat. Jakşı je jaman kızmat çok, jakşı je jaman kızmatker bolat. Jakşı kızmatker bolsoň da özüňe, jaman kızmatker bolsoň da özüňe. Birok jaman kızmatker bolsoň ziyanyň elge tiýer. Eň obалы adammyn, andan soň jetekçimin. Men üçin adamdyk birinci planda. İshak Razakovdyň Kündölükö degen ýazybysynyň. 1950-nji ýyly İshak Razakov Kırgızstan Kompartiya Borbordu Komitetiniň birinci katçysy bolup, Kırgız hökümetiniň başçylygyna şaýlanat. Keyin Taşkentke barganda Özbekistanlyk Jakyna SSR'din partiýalyk hyzmatkeri Usman Yusupov ayabay kubanyw menen "İshakçan, uşunday bolmak, uşunday bolat" degen eň sonun boldy. Kırgızstanга da kut kele turgan boldy. Kırgızstanda da Kırgız başkarat dep katuw süýüngen eken. Mına uluu jana körögöç adamdyn aýtkanynday bolup, İshak Razakov öz jerine algaç hökümet başçy, andan keyin Borbordu komitettin birinçisi bolup başkaryp kelgende, Kırgızga ekinci jolu bakyt kuşu başyna kongon eşet. Birinçisi Jusup Abdurahmanowyň tuşunda tüşkön dese, ekinçisi uşul İshak Razakov kelgende bakyt kuşu kongon dep aýtyp kalşat. Uşul jerde Usman Yusupowdy da razylyk katary eskerip ötmesek bolboýdy. Bul kişi Stalinge jakyn adamlardan bolup, Kırgız jetekçiligine İshak Razakovdy sunuşdoga sebepçilerden bolgan eşet. Alys hyzmatker bolam deseň, kek saktaba aýköl bol dep İshak atabyz öz aýtganday, uşunday kalys adamlardyň jardamy menen bütünдөй Kırgız eliniň wagtysyna jetekçi bolup kelip kaldy. Bul anyň ömründägi öte joguply uçur ele. Anyň ölköbüzge hyzmatka kelүүsü menen çoň özgörüler bola başlagan. Misalga alsak, Çoňçuý kanaly bütkörülüp, Orta Tokoy suw saktagıçy, Kürpüsay taş kömür gesteri ornatylgan. Temir jol jana oşol wagtda kurulgan energetika, önörjaý jana infrastruktura obyektileri kuruldu. Jana oşol wagtda partiýalyk jetekçilik çyňdaldy. Respublikanyň önörjaýynda, ayıl çarbasynda, madany tarmagynda iri iýgilikleri jarala başlady. Özgöçe oor önörjaý tarmaktary tez önükdi. Kolhozdun bölünbös fondulary, alardın akçalay jana naturalda kireşeleri köbeydi. Bakta kan kızılçasının aydo ayantlary bir kıyda keňidi. Yeňil önörjaýy elge keňiri kerekli buyumdardy arbyn jana sapatly çygara başlady. İshak Razakov kelgenine jarym jyl bolboý jatyp, Manas eposy boýunça özünün işmerdigin başlap, unutulup jogolup baratgan Manas eposun çogultup, izildenip, hayradan bastyryp kitep kılıp çıgaryp, başka tillerge de kotoruldu. 1951-nji ýyldan 55-nji ýyllar aralygynda Kırgızstanda 48 жаңы önörjaý işganasyny açkan. Alem 50-nji ýyllardyň ekinji jarymynda 21 önörjaý işganalary, 50-ge jakyn ceh işlep başlagan. Misaly, Alamudyn 5 GЭS kaskadynyň 5-6 kezekleri, Toktogul GЭSiniň dolboru tüzülgön. Bişkektegi jylywlyk elektrostansiýasyny kurup başlap aýagyna çygargan. Albatta İshak Razakov SSR'din bir respublikasynyň jetekçisi bolup turup, jalpy saýyzlyk saýasatdan sırtkary iş jasay almak emes. Jalpy saýyzda respublikalardyň ötkön taryhyna, eposlaryna, çıgan uğur kızlarynyň repressiýa boluşuna kanday saýasat ýürgüzülse, İshak Razakov da al saýasatga karşı çıga almasy anyk bolgondukdan, sabırlуулuk menen oşol saýasatdyň içinde ölköbüzde saktap kalуу üçin başka ulutdagy Kırgızstanga küýbegen biri kelүүsünden korkup, oşol saýasatga baş iýmiş bolup başkaruwga majbur bolgan. Birok oşentse da öz çıgaandarybyzdy korgooga kolundan kelişince haraket kılgan. 1953-nji ýyly elektr stansiýalary, token kazuw işganalary, una joldor, zavod, fabrikalar kurulup, Kırgızstan dürkürüp, ösüp, önügüp jatkan maal ele. Birok hadisleri negizinin başka ulutdagylar ele. Oşonda İshak Razakov
азыркы Политехника университетин ачууга жетишти. Ал жерден кыргыздарды курулуш жана өндүрүш иштерине керектүү адистерди, инженерлерди даярдап чыгуу максат болгон. Ойлогон ою ишке ашып, политехтин бүтүрүүчүлөрү кийин өлкөнүн куруучуларына айланышты. 1954 жыл Исхак Разаков Фрунзе шаарында Илимдер академиясын көшөрүп жатып курдурат. Ошол мээнетинин арты менен Кыргызстан 50-жылдардын акырында болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө жетишет. Кийинчерээк Илимдер академиясы ири илимий борборго айланып, ошол жерден Кыргызстандын көптөгөн окумуштуулары чыгып, көптөгөн илимий ачылыштарды жасашкан. Исхак Разаков Кыргыздын илим-билимге катуу кызыккан жаштарын Москва, Ленинград, Воронеж, Ростов-на-Дону жана башка шаарларына окуусуна уруксат берүүсүн өтүрүп, СССРдин билим берүү министрлигине кайрылуу жасап, ошол жактардагы окуу жайларда окууларына жылына 100 орун бөлдүргөн. Ошондон тартып Кыргызстандын билимге умтулган жаштары жылына 80ден 100га чейин ошол жактарда окуй башташкан. Кийинчерээк Кыргызстанды жетектеген Авсамат Масалиев да менин Москвага барып билим алуума Разаков себеп болгон деп эсперген. 1956 жылы жарым кылымдан ашуун мурун Кыргыз СССРинде башталып токтоп калган Ош-Бишкек улуу трасса жолу курулуу иштери кайра башталып, көптөгөн мээнеттер менен тоолорду тешип өтүп, туннелдерди ачтырып, тоолордун боорлорун тегиздетип, жолдорду куруп, 10 миңдеген жумушчулардын эмгеги менен, канчалаган техникалардын жардамы менен көпүрөлөр курулуп, жолдорго асфальттар төшөлүп, Исхак Разаковдун тыкыр көзөмөлү менен 11 жыл дегенде бүтүп колдонууга берилди. Кыргызстанды түндүк менен түштүккө бөлүп турган тоолорду улуу жол менен Исхак Разаков бириктирген. Ал киши адилеттүүлүккө катуу көңүл бурган, жетекчи катары элдин акысын жегенден катуу сактанчу жана башкаларды да дайым ушундай болууга эскертип турчу. Коом деген сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Албетте бул иштердин баарын Исхак Разаков өзү жалгыз кылган жок. Ал кишинин идеясын колдоп, 5 манжа бөлөк билек 1, 5 адам бөлөк тилек 1 деп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган командасынын жардамы менен ишке ашырды. 1957 жылы СССРдин Жогорку Советинин президиумунун указы менен кант кызылчасы, пахта жана мал чарба, азык-түлүктөрүн арбын өндүрүп чыгарууда жетишилген зор ийгиликтери жана 1956 жылы айыл чарба, азык-түлүктөрүн даярдоо боюнча мамлекеттик планды ашыра аткаргандыгы үчүн Ленин ордени менен сыйланды. 1958 жылы Фрунзе шаарында телемунаранын жана биринчи телестудиянын курулушу аяктап, 8 декабрда Кыргызстанда даярдалган биринчи телеберүү ишке чыккан. Ошол эле жылы август айында Кыргызстандын жетекчиси Исхак Разаков мектептерде 3-класстан 10-класска чейин милдеттүү түрдө кыргыз тилин окутуу боюнча токтомго кол койгон. Окуу программасын жана методикасын иштеп чыгууну тапшырган. Ал эми жогорку окуу жайлардын студенттерине болсо, кыргыз тилин окутуп баштоо тапшырмасын берет. Жана ошондой эле мугалимдердин аброюн көтөрүү жана жаңы мектептерди куруу иштери анын планынан үзүлгөн эмес. Исхак Разаковдун бул кадамага көптөгөн кесепеттерди алып келүүсүн билген. Бирок ошого карабастан өлкөнүн келечеги үчүн ушул кадамдарды жасаган. Разаковдун убагында кыргыз тилинин деңгээлине көңүл бурула баштады. Бул иш башка империянын карамагында турган өлкөгө чоң жетишкендик болчу. Анын бул иш аракеттери кийин кылмыш катары бааланып, Хрущевдун учурунда бийлик төбөлдөрүнүн каршылыгына тушагат. Анын бардык жетишкендиктерин көз келбей Разаковду саясий аренадан кулатышат. 1961 жыл Фрунзеге Москвадан комиссия келип, мамлекеттеги кыргыз тилин өнүктүрүү иштерине чекит коюлат. Өз өлкөсүнө 16 жыл ак тилден кызмат кылган Исхак Разаковду болушунча каралап, буржуаздык улутчул, өлкөнү башкарууда одону каталары айтылып, күнөөлөшөт. Ал эле эмес, паракорчулук менен да айыпташат. Бирок Исхак Разаков чыныгы мекенчилдиктин жана сатылбастыктын чыныгы үлгүсү болуп кала берди.
Nikolay Xruşşov al kişi jönünde mınday bağ bergen. Razakov ötele akıldığı kişi eken. Oğluk Kırgızlarga mınday jetekçinin keregi jok. Alarga bir kelese oraq biri bolsa dele jetişdü. Dep Moskvaga çakırtıp, Katardağı bir jumuş kızmatına dayında koyuşkan. Alardın maksatı eldi baş kötötpey, özlörünün akıldığı adamga başkartpay, eldi kınk ettirbey, özlörünü köz karanı kılıp başkarığı bolçu. İskak Razakov alardın mınday sayasatına tuğra kelgen emes. Ayrıkça anın manası eposun kötörüp çıkkanı jana til, madaniyat tarmağın kötörüp jatışı, alardın karamağındağı ölkölördü orustaştırуу, madaniyat mentalitetlerin, tarixin unutturуу sayasatına karama karşı kelgen. Oşentip Kırgız tilin mektep programmasına kirgizgendigi üçün ulutçulduk ayıbı tağılıp Razakovdu kızmattan düşürüştü. Üçüncü kılmışı mekteplerge tamakaş berdirүүsü olgan. Oşonda ele ayıldağı mugallimlerge kömür, elektr jarığı akısız berilgen. Bul iş menen mamleketlik akçany kereksiz jerge paydalanууda деген 4-nji ayıp tağılgan. Keyin bir kança kündün içinde mekenden çıkıp ketүү talabı koyulat. Özü oňdagan ölköge özü batpay kuuluu degen emne degen söz. Razakovdu mansabынан düşkönlügi emes, өлkösүнөн çıgarılgandygy katuu kapalantyp yüregin jaralagan. Birok ayıla jok baş üýüge tuura kelet. Oşentip Razakov jubayyn, eki uul bir kızın alıp Moskvaga ketүүgө argasız bolgan. Egerde İshak Razakov, Yusuf Abdurrahmanov jana Bayal Isakeyevlerдин ubagында bolganda repressiýanyň kurmandygy bolup atılıp ketmek. Soğuş yıllarında mıyzamga özgörtүүler kirgizilip, Razakovdun ubagında mamleketlik kılmışkerlerge kızmattan alуу, partiyadan çıgarуу öňdүү jazalar berilmey bolgan. Muna şonduktan İshak Razakov Moskvaga sürgünge aydalуу menen gana çekilgen. İshak Razakovdun kündölükke degen jazuularında momunday bir oy bar. İşte akıl menen işte, egerim sezimge jeňdirbe, aldanıp kalasın. Sezimdi akıldın erkine başıydır alsan, anda paydaňda arbın bolat. Aytışat, İshak Razakovich köp jolu uşuularda kagazsız, köpünese alakanday barakka tüzüp algan tezisinin negizinde süýleçü deşet. Birok oşal süýlep jatkanda birde jaňylyp, müdürlüp koyboy uşunçalyk düşünüktүү, ar oygo bay, kuyuluşturup, oşol ele uçurda taşka tamga baskanday tak jana koç süýleçü deşet. Ясность языка – результат ясного мышления, а ясное неизбежно обслуживает ясную форму. Деген жазуу бар. Demek mına uşundan ele İshak Razakovdun kantse til önörünü, süýlөө madaniýatyna kançalyk kızıguu menen köngül burgandygy daama körünüp turar. İshak Razakovdun жазıp kaltırgan sitatalarından dağı bir şingil. Bay jaşoого bolat, birok örneklүү jaşоо kıyın. Uyku tattуу, emgek andan da şirin. Balaluu boluu bakyt, anne berelүү boluu bakyttan da çoň ırys. Namustуу bolsoň jeňişiň arbyn bolat. Biröөлөрдүn küçüklüğünden korkpa, özüňdün çabaldygyňdan kork. Astaşuudan kaç, birok adildikten tayba. Albette bul köptü körüp köptü bilgen turmuşluk tajribaga bay, işke kaynak adamlardın aytar sözleri. İshak Razakovdun ayалы Roza Aleksandrovnanın bayanынан. Bul kündörü İshak katuu iştedi. Köpçülük uçurun respublikanın kıdıruu menen ötkördü. Onda azır uçurdagıday samolyot, jayluu, jengil maşineler dele jok boluşu. Üýge çarçap çaalabyp keltü. Oşonda da kawak kaşym debesden tamagyn çala bulay içip alıp işim kaldı dep kızmatyna eger tün bolsa üýdegi iş kabinetine jönöçü. Ede men ayaldyk kılıp adam üý bilö jayyn unutsun üçün birinci sekretar bolup işteybi. Baldaryňa dele köňül berip koysaň bolbaýby dep burkan şarkan düşür edem. Şondan keyin al işembi kündörü kechqurun uulum kızım üçöbüzdi maşinesine olturubuzçuda şahardek aylandyryp kelip ayabay sayakatladyk es aldyňarby, emi ar kimimiz öz işibizdi atkaraly dep agaşalaşyp koýçu. Elçilep epdebele janynyn jaýluusun oýlaç emes. Al daima biz ak iştep ak çürgösek kim antet dep aytar ele. Emi kızı Elmira Isakovnadan eskerүүsünden. Men 10-njy klasty bütürüp
Frunze'de Moskva Üniversitetine kirүү egzamenin tapşırarında papam Moskvaga işke ketdi. Aga çeyin kançada papam jardam berer dep oşoga katуу işenip жүрgөm. Bирок kırdaal oşondoy kıyçalış bolup kalsa bolobу. Anan men ayılam ketip papama Moskvaga kat жаздым. Katımda abalım kıyın ekeni, jardam berer adamım jok, жалгыз kalganımды толук boydan жазıp жібердим. Oyumda katta alary menen papam özü uçup kelet dep oylagam. Bирок köp küttürbey papamdın orduna anın joop katı kelip kaldı. Ayalуу altın kızım Elmiran, atına joop bereyin. Köngül koyup ok. Köngül koyup okup, mani mamızı düşüngönдөй bol. Oşentip birincisi, egzamen baştalıptı. Demek adetki uçurdagıday emes, biraz jürek baskan uçurum jön. Emi eň orçunduu bir gana nerse, üşüңdü uçurup, köp ele korka berbesten, algana turmak ayrım bir adamdardın ataylap ele, ataňdyn artynan ketbey sen emne mында jürösüň degen açuu sözlerini da köngül burbastan çeyir alıp yanыңdy örüp kündü-tündü wagt boljoy ömölüp okup egzameningdi tapşyrganga tırışkynyň. Mına uşul eň başkasy negizgisi. Al emi күнөлөштөрүңдүн köptügünü, baldardın köpçüliginin baylanışları ja dagı başka ыңгайлуу mümkünçülükler bar ekenine ançalık tile kabatır bola berbe. Mınday uçurda namus tanıp, namuska turup koyuu kerek. Antbese bolboy. Bul senin turmuş menen birinci jolku kagılışın. Anan uşun dele jеңилip berseň, anı menen күrөş albay çabaldyk kılsaň, anda mından arky turmuş jolundagy dagı tolgon tokoy kıyınçılıklarga turuştuk ber albay kıynalıp kalaryň beşik. Oşonduktan başыңdy beyik kötörüp, bayağı men bardagıday özüňdi batıl karmada köp oku dayardan tırışkynyň. Men saga işenem, senin tırışçaaqtygyň, zirektigiň, akylyň meni köp nerseden ümitdöndüröt. Adam baylygynyň seni ilim ekenin unutpa, oku talıkpa, oba, bu tapda senin kıynalıp jatkanyňdy da düşünüp ele turam. Biröөлөрgө aytyp jardam berүү oňay ele iş, birok kızım. Biz Razakovlar ekenimiz esinde olsun. Biz bul familiya menen maktanbastan sыймыктанышыбыз kerek. Kimde kim öz baktısın öz kolu menen jasap alsa, al çoğun erdik. Çыныгы bakıt oşol. Al emi biröөлөрдүn jardamı menen baktaga jetkeniň çыныгы korduk oşol. Anday bolgonda bir ömür özüňdi özüň basmyrlap ötesin. Men muny seni düşünet dep aytyp jatam jana düşünöörüňe da işenem. Men seni Moskvada çydamsızdyk menen kütüm. Al emi bizdin mından arky jolugubuzda bizde dagı kançalyk kuwanyçlar kütüp jatat deysiň. Saga iyigilik, bakyt kaalap seni sagıngan papaň. 2 Avgust 1961-yıl. Papam dal uşunday kişi bolçu. Men anı menen ömür boyu sыймыктанam. Ana kadırman körүүчүm, uşu azır bir saamga oylanyp körölüçü, sana arkap turgan balasına kanday atanın sanası çıdap, kanday ata uşunday sabırduuluk menen kat jazalat. Mındayda balaňdyn başına kıyın kısto iş düşüp turganına kanday ata toktooluk kılıp, kanday ata tutup turalat. Al emi kız balasının kıynalıp turgany atene üçin kançalyk gana müşkül iş ow. Siz emne kılmaksız? Kommentarige jaza ketiniz. Oba, bilgen adamga bul katta kızına kançalyk süýүү, ananaga kançalyk dem küç, tirek akylmandyk menen tarbiýa jatat. İshak Razakov 1961-yılı Moskvaga jaňy işke ketip, al jerde SSR'den mamleketlik plandоо komitetinde bölüm başçı bolup, bir neçe yıl katar menen iştep turdu. Sayasi çarbalyk çoň işlerde çoň tajribasy bar Ishak Razakov bul işinde da özüni körset aldy. Keyin pensiyada жүрgөн 1967-yıldары жаңы tarıhtın Özbekçe kotorulup çıkkan kitabının kolcazmasını basma üçün retsenziyalap, anan oşol retsenziyasında kotormuşlardan ketirgen kepçiliklerin katуу sıngalgan. Kızık fakt. Retsenziyanın akırında mınday degen eskertmesi var. Türkiye tilderin jakşı bilgenderge kotorma jеңil da jakşı da düşöt. Menin Özbek kotormacı joldoşlarımdan üstөмдүgüm uşunda. Bol tilderdi jat bilgenimde dep жазган Ishak Razakov. Bирок den soğuluğunun ayынан 1967-yılı Soyuzduk manidegi mamleketlik pensiyaga çyguuga argasız boldu.
Ал кызматынын акыркы жылдарында keskin сындарга кабылып, паракорчулукка, жумуштагы системалык кемчиликтерге айыпталды. Андан кийин эмне болгонун аялы Роза Александровна айтып берет. Ömrünün akırkı жылдары оору аны аябай өксүтүп койду. Бирок ошо ооруп жүргөн учурунда да иштегенден талыкпады. Ооруканада жатпасын, мейли үйдөбү, айтор кай жерде болбосун кагаздар менен алек болду. Көп окуду, анткен менен оору деген оору да. Ошол күндөрү Исхак Разаков күндөлүккө деп муну жазды. Өлүмдү ойлогондо өмүр ушунчалык таттуу сезилип кетет экен, чексиз жашагың келет экен. А ойлобойн десең, оңбогон оору өзүн эстеткен. Бала чагымдагы оор турмуш, интернат кеселимдин баары ошондо. Бирок Исхак Разаков ооруга оңойлук менен моюн сунуп берген жок. Көнгөн адаты боюнча кайра өчөгүшүп иштеди. Ошол жылдары Крупскаянын Ленин тууралуу аңгемелер деген китебин которуп өзбек тилине чыгарды. Ташкент басмалары басып чыгаруучу бир нече китептин кол жазмасына рецензия жазды. Жогорку окуу жайлары үчүн өзбек тилинде тарых жана география боюнча факультативдик сабактардын программасын түздү. Анын бул айткан сөзү эч качан актуалдуулугун жоготпой келет жана башка жетекчилерге да жетекчи кандай болушу керектигин эстетип турат. Мен бул дүйнөгө жылаңач бойдон келгем, ошол бойдон кетем. Мага малдын да, толгон байлыктын да кереги жок. Элим үчүн эмгегим гана калса болду. Ошого ыраазымын. Ошол мага дөөлөт. Эл үчүн эмгектенүүдөн тажабай, элим кыйналбасын деп өзү кыйналды. Элим оорубасын деп өзү ооруду. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт деп ушул кишини айткандай сезилет. Өмүр өжөр, а өлүм тажаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ушинтип Исхак Разаков өзү жазгандай эмгектен качпады. Анан ал башынан өткөн турмушун жазууну ойлоду. Эми ал ар кандай каттарды, эскерүүлөрдү окуй баштады. Жакын арада окуй турган китептерин тизмелеп чыкты. Күндөп түндөп окуп, жазууга даярданды. Бирок Исхак Разаков ойлогон оюна жетпей калды. Бул өлүм кайран кишинин оюн өксүтүп кетти. Улуу жолбашчы Исхак Разаков 1979 жылдын 18 мартында 69 жаш курагында мекенинен алыс болгон өтөн жерде мусапырчылыкта Москвада көз жумган. Эмне жазмак эле ошондо? Албетте өзү жөнүндө, эли жери жөнүндө жазмак, Кыргызстан жөнүндө жазмак. Анткени ал аны аябай сүйө турган. Исхак Разаковдун дагы бир купуя сыры бар эле. Бирок анысын эч бир жанга эгерим айтчу эмес. Жүрөгүндө катылуу жүрчү. Кээде гана бир көңүлү кармаганда алдыртан жылдыртып Роза Александровнага анысынын четин чыгарып, кетсекпи дейм Кыргызстанга деп калчу. Ал жөнүндө Роза Александровна өзү ментип айтып берген. Мурда эч качан антип ооз аччуда, антип суранчуда эмес. Бир күнү күтүлбөгөн жерден Роза, кокус көз жумуп кетсем, сөөгүмдү Кыргызстанга алып барып жайга койгула десе болобу? Чочуганымдан, эмне түш көрдүңбү? Антип айтпачы, Исхак сага эмне болду дедим. Ошондо ал көпкө ойлонуп турду да анан дагы, эгер аякка алып барууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда сөөгүмдү өрттөтпөй кепиндеп койгондой болгула суранам Роза деди. Арман десең, кийин ушу сөздөрүн дагы айтты. Эң өкүнүчтүүсү, Исхактын сөөгүн өзү кадыр туткан жерине жеткирип кое албадык. Кийин Исхак Разаковдун сөөгү 2000 жылдын 1-июнунда Москвадан алынып келинип, алаарча көрүстөнүнө коюлуусу менен анын акыркы керези ишке ашырылган. Кызы Элмиранын баянынан. Кайсы бир күнү ойдо жок жерден эле папамдын иш бөлмөсүнө кире калдым. Кирсем папам ыйлап атыптыр. Көргөн көзүмө ишенбей кеттим. Анткени анын ыйлаганын ошондо биринчи жолу көрдүм. Ага чейин папамды такыр ыйлабайт го деп ойлоп жүргөм. Туркап жеттим да, папочка сага эмне болду? Эмне ыйлап жатасың? Деп мойнунан кучактап, мен дагы ыйлап жибердим. Ошондо мага карай албай, көзүн ала качып, укактанып жатып, эгер мен көз жумуп кетсем, силерге өзгөчө Берк небереси экөөңөргө кыйын эле болот го деди.
Ekөөbüz kucaktaşıp alıp dağa ıyladık. Oşondan keyin bir jumaga jetip jetpey papam bizdi taştap kete berdi. Attiň, tilegi işke aşpay tilek boyunca kala berdi jürekde. El sagınbas er bolabu, jer sagınbas er bolabu. Oyu işke aşpay oy boyunca kete berdi jürekde. İskak Razakoviç partiyalık işten çыныgı hudожник bolçu. Stad Turganbayev.